live wngkha OBS ni stream OBS apps no khwlai use khainai mani bagui sebo ini to ang naitongmo bai khai bwskang salom no bai use khainai naitongmo se belai kaham no khaima tong khatiyo normal bwskang salang tongma video na tongo tongma sigijanai porno naimano yang na pigde the stream can be treated stream kaham no obo khe tini khaijongmani obo khe OBS stream ni kaisa apps tongo ang use khainai tongmani apps belai smooth no cholibo mano bwskang salo live video no khai tongnai ang naimanai yang haide na pigde yang haide morona oro channel tip furnani musungma ba saiman lanya musungmani saiman na musungmani ke ang to agi jikuma video khaija no khana ga video rogo ang musungmani ke sin borok sigi mana jadam ti video ro tai am ter kumani ke tabu ke ang no am ti yo te kaisa am ke sin no income ro khaimanai amon sungman bagi sa kunai no bwskang go ke hakino ang no tau o channel katal ang kunai ke option ba share market tang trade khai
tai bahai invest khayabono no channel phone bagi sai jungni business salo norok ang bai channel bai channel no subscribe khaidi tongma nongna share market ni tui ang rwngnai o channel o ke tabuk no kisa haike no share market ni highlight nugo no ke no bank nifty ni phunai tongo ang phunai tongo trading view tui ni market belai volatile bo hinmano taibono last buka thangine kaisa directional ke thangga ke tini trade bo khaikya nijibo ke norok no burukhang salo bai khainai mo khengnaya norok bo sigmannai ke channel bai norok channel no nana id bwskang norok khana bo norok haike no mo tei video no khlai mano ke tini domo ke bank nifty ni pasuni candle 15 minute candle hingga tini ini 4 tarik ini flat market flat opening kha flat opening no just saga thangai nai hai biaris saike phunuka taborno support je tongnai bini 41,000 88 o thangai support nawai hai market pura sideways tongo haike no last buka thangai nai tinta ni himike market kaisa directional hike so ni kaisa candle single candle no 15 minute ni balai kolok thangka prai 150 hai point move haike bank nifty ni go nai nifty go nifty bank nifty sabun tebo saka last minute o prai 2 ta ni himno bo mini move tongoni কিন্তু last minute o belai kolok candle bai kalang ke haike no chung bwskang khanani trade rok bo no nai mano jini ke trade khai tongkha norok bwskang khana tamo trade khainai oro mane currency thangai kan romni kan thai andakoni ke tini to belai market haike no current bo thang khai no market belai sarai waise saka waise tolang naibang stop loss jok bo tongma borok ni nakhana tini ke market ni je last closing hingke 18,127 nifty hingke tei bini tini lowest tongmani hingke 18,017 tini lowest thanga tini hingke khanani current thangka taman current up down tongkha hingke market price nifty ini ke nukon no kamang kamang tabke sakam ni highest tongmani দুই তারিখও দিনে হাই বম 18,181 তারপর তিনি মিয়া নিশাই ক্লোজখন তিনি ক্লোজ খাইয়া এটা মার্কেট নেই সেন্টিমেন্ট গাহাম তাই থানায় প্রিভিয়াস ননিসেব ब्रेक खाइजागवा खानानि मार्केट एक्सपेक्टेशन हंगे गैप अप होना चान्स दङ गैप अप होना चान्स दङ के फर्स्ट टारगेट दंनाय खाना তিনি मुख खालामनानै खाना साइडवेज फोरमानो ini first target naik hingga 8,200 lekhana ini yang tola ini ke put bukhak ba sell bo khana hingga ini tini lono
lo বলতে 18,000 18,016 ogono first থেকে kana sel ba thamane norok nai tuni channel no bwsang salo norok no kabuma amtui share market ni video rok tungnai o channel o ang trade khainang rok hingke tei invest rok khainang rok norok saimannai SDFC bank ni okay SDFC bank to Indian side dollar close khaika norok ani khorang rok poriskar khnai hongmano hangke bwsang salole poriskar khanaono lo SDFC ni SDFC to bini প্রায় 1528 sai thangjak bini hai hingke tao lo bo hongthang tongo haino bini bo support bank ni SDFC ni support hingke 1481 bini support omo tubeno khana aro bini lono khana break khaijini tola thangbono bo khana aswing tongnai 1480 rogo ICI bank bo tini to bomiyani lono break khailia gaham no market ni sentiment to Axis bank bo miyan sai tini saka sai close khaija red bank no bo miyan sai tini kabang aro SBI ko tini bini high break khaija high break khainai sustain bo khaija hingke khana omo botai move no naimana SBI ni bo udah bank to kasago bini to khaija to bo miyani loan bo close loan bo break khailia hingke amo tei Reliance ni no naimano Reliance industry ni Reliance industry bo high ektar ni haino break haino naimani khalia tini resistance na shiro khaija kenaro haikena option nongi sikimena channel nainai channel option khaimani ang live trading rok bo khainai bwsang salo norok channel no subscribe khaijak tini na asukno puja khaimani comment rok khaimano tai norok description o link bo tongnai rijak norok aro tei join khaimano tai aro norok stock market o trading khaina bagui norok aro link manai o link tei account khulukdi nong nang help khainai o link tei khuluk hingke norok help manai tini bagui asukno nong ang link rini description o norok video naidi bwsang salote video manai tai norok comment rok khlaidi hambai tini bagui asukno live stream o norok